Gitugi chiarungama thaimwe ndene ya Miro TV ren tariki 19 mweri ni jwa mbere mwaka ni jwa ngirejire 2022 ngitikagia ukurara bwega no komba kwithirwa ugiukira bwega mbitikiria nande mbithirwa ngikunenkeria nteto iria tukuthuranirite mitheni yetu ya nteto rukiriro narwa ni mbitagwo Nancy Ndogo. Tukiambiria nteto cietu ni ati bank ya Equity gukurukira mubango jua Wings to Fly nombite nande kuthirwa igitetheria arito 32 baraberegeretwe gutonya secondary school na ningiomba kuthirwa ikibanenkera kana ikibatetheria bakomba kuthirwa bakiamberia na gwitana mbere na mathomo jao. Frank Munene na gutwamberia na nteto iji. Nabo ana 32 kuma ntere monya cha kaunti Meru ni bagunekete na mubango jurajo rugoretwe ntuko ya narua ajo kuthomithia na baba jurajo jekeneta Wings to Fly na County Commissioner Meru Friend Ndunga akirugoria mubango juju nethiretwe akiuria na baba kuthura bageti atirana kithomo urane ruro bungorora muturire. Tumewaambia wafanye bidii, wakienda huko wafanye bidii wasitu let down. Well, tumesema wanafunzi wa makinike masomoni, tumewaambia hawa waliofaidika na Wings to Fly, lakini ni ujumbe tunaotoa kwa wanafunzi wote wa makinike masomoni, wasije wakajuta baadaye. Unajua kuna msemo unaosema barabara iitwayo sijali inaenda kwa mji ujulikanao kama laiti ningalijua. The road called I don't care leads to a city known as I wish I knew. Wanafunzi wawe watu wa kujali, wamakinike, wazingatie masomo yao. Huwa tunaona saa zingine wanafunzi hata wakati shule zimefunga, wengine hata wanahusika kwa uhalifu, wengine wanahusika kwa mihadharati, wengine wanahusika kwa bangi na vitu kama hivyo. Wanafunzi, huu ni wakati wa kuzingatia masomo yenu, ndipo baadaye mkaweze kuwa watu wa maana katika jamii. Friend Dunga County Commissioner Meru agitana mbere na iteta uge bonge kiri achiari iguru ya kithomo. Naye wazazi wajaribu kuhakikisha ya kwamba wanawasaidia kadiri iwezavyo. Nasi sisi kama serikali tutaweka hali ambayo ni nzuri ya kufanikisha masomo. Na pia tumewakumbusha wazazi kuhusu elimu scholarship fund program, elimu scholarship program ambayo serikali kuu imeanzisha pia, nayo pia itasaidia wengine. Kwa hivyo hayo ndiyo tuliokuwa nayo kwa siku ya leo. Arano Pastor Jagi Githenjo rore mukamete wa mubango jojo kanyene kambanki je yukete na thiretwa akiwa mubango jojo joterombera kuruma na baba nje ingwetekene applications nkurukie ngirie mondene ya Meru yonde ira chiatumi, lakini twanya turari tukai muno na nkuga ndauga o branch yonde ya Equity Bank ira itwanya tunanaki na nondo tuna branch inya ndene ya Meru o branch twana tunana ugatweka moe tuitwanya 32 na ana barabara arombete kana barabara na mobatu ni ana baba inge sana tutengi omba kujukia bonde kuga ati ana bara tomba kujukia narua ni ana barabe na mobatu zaidi na tote kuga bara twatigana bo batena mobatu katu kuga atire kiri mobatu jara kuna levels na kuna ure oratego kona ujo kapisa keja kura kujukua ati thoma wakiure kinya tongeria guchitaniria na CDF na mbeche inge monya gutetheria kithomo na ito kuria no ntutwe na antu bangi barabomba gutethia kwina na baba ingi muno twatiga na itokuria ma CDF weshimiwa betu ndene ya mugongo jo Meru bo hakikisha na bale tafadhali baturira nja kana bagurwa igita lya urite kinyi no ntubakwaga kithomo kwou bonde bajo kwe CDF tutetherie ni, lakini kwenda kinya kuga ibwega sana ke thirikari yetu gukurugera County Commissioner no nto ibatuleterete ingire gwitwa elimu program na yo iri amberia kinya yo narua na inkoria barabonde bandikirite na barabombona nande beteke branches chonde cha Equity Bank kana ofisi cha County Commissioner bakona form cha elimu program ikenda bomba kujureria tukirikira na bwana baba na gikeno gikinene ni bethiritwe bagita uge bwao. I'm very proud of Equity Bank for their help. They will be giving me and all the other
candidates. For the candidates, I want just to tell you that aim higher, because this is your great chance, your golden chance to be whom you want to be in this life. Remember that even in their schools, there are many children who are always used to be taking drugs. Please, may you abstain from drugs and know that your body is the temple of God. You must be growing spiritually. Kuma tauni nene Meru gicigo bunge kia North Imenti nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene. Tukiuma ntere cia naja tutonye ntere cia Tharaka Nithi nabo aciari bombete kwithirwa odi anabo berigeri gucoka cukuru aciari kuma ntere cia Tharaka Nithi bombete kwithirwa bagitariria mathina kathumba muno baria bendagia bia kuria biao na ndeithia ciao muno thokone ya Gatunga na aria nande baugite kana batariritie mathina kathumba bakiaraniri na metha yetu ya nteto bakiugaga ne bakugurirwa ndeithia ciao hamwe na bia kuria biao na maguri janthi na nandi bate kumenya uria bakagitana gucokia ana bao cukuru nkuruki aciari baba ne borete thirikari kana atongeria gutonyera ni gutigira bakumba kuthurwa bakigunika na mbecha cha bisi ndagara waiguna na gutotariria cyo kumantere cia Tharaka itigere ntugwenke arito bacoka cukuru ntuguye munde aciari kumantere cia Tharaka ibabumeire thokonya Gatunga na ndeithia ciao kwendea kaindo na bomba kwithira bakiona bichi ende nyuma ya gucikinya thokoni bomba kwithira bakithira bubu turi jana mburi thokoni tutikugurirwa cigwite mpu cukuru na arabisi turithi tukethira kinyintu ibietirie kinya bia shopping ira tukurutha jana ogu twina thina muno ituchuberue kora macukuru makuererie ile bapunguza gweni ile bakagura bora bakwenda na mburi bakagura bei ya mbiguru kaingo muciari wa kawinda nyereka nontu bei maruga macukuru no wendirie ngombe to rangi tatiara embe 15 una bacha secondary no batango 15 ukara ana batatu ngombe no to bicha cukuru tata ino nituirite ana form 1 ndi ngombe kuremera nditakete ngombe tenu yakwa mwaju muno ngiri 40 na 40 kurega ila the babu ndi ngururo ngombe nwe kariugu Ibu ndi nkurompa nkaule kweri ngaira mwana cukuru kana natankarutha ende gutebo ngati aria bakirachimika gucoka na ndeithia ciao mechie bamwe bakirana mekeigwagi babichi amwe na kwithirwa kagitania kambure tomba kwithirwa ikigana nkwendetie rimbe ndukite niyo nkinuka na ciana be mujie na ntie bwandiete kurutha tutigurirwa tothithi na into na bigoro na agu shopping ira tuthiete na bisi niyo nyogombo yena moira vita taya ne okobokoni agori batie dau na mburi cyo nyinge kere agori nande nangweregete mburi mbende ndimbe mashukuru aba cyo biginyo eronge ntigare ncwe okumbongera ndimbira ni monge shukuru bisi na bisi ngiri mirongo ina gento ngwetu na tie mondo tie na gento wako ari mudari wato mbura tora baga na ono koro tenyeki na mwajuku na mariku ndengo mukaba mpempe mbe ruma chingi chabente ndoroko chabente no kade mekabana kango wedana ngirega na gura cukuru bakiringithane na maguri mande chema mwanka mukuruku ngino twende ugiro twina maguri mande guru mono na kaba na ndi chemba twari itwathugana yomba kuikiresi machi twathugania ende kagita aka cukuru thiete kurugorwa igetia acio ni twekire thina muthetu tutie na ata tuthiete tio wende kwanza ni chokete ndiri chikotha ngati njiro menguo kengunora bagite gintu kingi baumana kyo kagitania kwibarombete thirikari ya kaunti Tharaka Nithi gutigeri bakuona mbatari keindo na bao bomba gucoka cukuru niyo tie kingi ndirigirite nontu no mamburi no tumana cio ona irio bietu kinya bio bitwekete inthiguru bire tutie kia twirigirite na kyo ni tucoketia na cukuru batonekane bato makurutha girwana nontu ba bisi tutini ombe mwanka nontu kuringana mbura batia kana mira tiena gento na mbura ajodo kwa itikogoro siena thina mono kukurwa mbori nontu mutare mbori ngirisiere mbori nene bantu kurwa no ngitano thirikari ya county mbato mbachare batoke batwenja ndojo kwetu na ndite kura murutoro ta kubora kari atokonyithia no kathiago thagana kuthwaru kumeta Gatunga kaule kweli murungu baba gatete togo mbasari jana ulithi bukure mai ulithi bukure mo kwenda ka watete tukana ngiro mbasari jana niyo no kurompera muno
ndio mwanda mbo turemera ngombe tani ndengiri date kweri kona leto kuwa ngaga shopping mwana na nchoke nde biche chukuru aga aciari bakithina mbere kunyaranyara bendi ng'ombe na mburi nikenda na bomo bakwithura bakiona bici ende maguri maraba kugurira ukethura mari maguta kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Tharaka County ya Tharaka Nithi Rietu Ndagara nabo arito baraberigeri gutonya secondary ni bagatonya kirazi gya kana form 1 ni boreto nande kwithura bakimenyera muno kagitene gaka na kwithema na mitugo itiagirite taunyui bwancho bina ndawa chambogita amwe na gutuma ndogo cha kiwendo na bombe kwithura bakimenya ni berigeri kana ni babatere kwithura bakiromira kithomo na aria nabo aciari bori twe kugwata mbaru kana gaka eje onde kana gakare kombete kwithurwa gagiukirua ni mugongo mukiri wa Nkonja na gutariria nteto ije nkuruki Raskuru sererio soko na seri bakithuranira hamwe na aritwa ende anabanthakane bai mataro ni atongoria bamwirio yoemberera bakuru basebani na utoroto bravo tumandose wendo bongo kobongwa na bawati kwaniranekira bari na kyo. Kuna tabia, kuna behaviors, kuna mienendo huwa kwa shule huwa inaharibu watoto wavulana. Hello? Okay, jagutirima muthaka. A boy like you agigutonga agisimaira kidogo na agikuejaja tubiewa umenyo muthako ati karibu ega. Huyu atakwambia mambo ingine na ni mambo mbaya atakwambia. Kuna mahusiano inaitwa ya gayism na homosexuality katika mashule yetu. Uri nchamba ugoe mwanaume ukagita muthako ungi ukwiro twike boyfriend girlfriend yake. Ukisikia mtu anasema hivyo mwambie shetani ashi. Pesa kama mbesha paka manyarire yote na mbesha paka kwa mbesha. Paka manyarire tie kirato akakwira ndena ngiringa kwa ogure kirato. Akakwira to ainga shukuru ngagwikia out kinya Nairobi. Na muthaka mwenzangu kukwira kama kijana hapo karada. Usikubali kuingia kwa mahusiano ya uhusiano wa kimapenzi wa kijana mvulana na kijana mvulana. Hata hiyo kwa Biblia imekataliwa. Hello? Ile kitu hauna kwa shule, ile kidogo uko nayo, tosheka nayo na ng'ang'ane, maisha yako itakuwa sawa sawa. Ne bakuru kinyakire internet irase thimo sire na manto ya bui na yara ya tebui ende karingana na kira mtu wengwa kwethera akilwelia na borabore tu ne bakuru balweli intobira biene tumithimone. Kuna kitu inaitwa internet. Mtu yoyote ambaye ako na simu kama hii yangu smartphone anaweza fungua internet na asome mambo mingi sana. Ukitaka kuingia kwa devotion iko hapa, iko mbali. Ukitaka kuwa registered kwa mambo ya mashoga, homosexuals, iko hapa, hata kulipa utalipwa pesa ndio uingie. Ukitaka kuingia kwa mambo mbaya yote imejaa hapa. So leo utafinya tu simu. So yangu ushauri ni ya kwamba yale mambo yako kwa internet na simu, enda kwa simu, enda kwa internet, tafuta yale mambo. Kama kijana mvulana itakusaidia. Hata marafiki zako wakikuambia wewe unakaa fala kwa sababu haujui hii, eti ujaribu hii ndio kuwe hivi, mwambie fala ni we. Oriu ne bakuru basunkumia na utumiri bonda wa sembogita nontonika ikathokia utorobo na bawati wekera kithomo na kaita karaba tonya skuru bawati usunkumania na ikundi birabie na itomi. Tafadhali chungeni na mkuwe na nidhamu ya hali ya juu. Kama mtu anakuambia tuende kwa fence ya shule, ukatae. Kwa sababu hata high school miadarati imeingia kila mahali. Na wewe you are very innocent. Na umeenda kushikana na mtu wa tao, atakupotesha. So please my sons, be extremely careful. Mwingie kwa Christian Union na mkae kwa wale mtu anaweza kukusaidia, naye ni mwalimu. Usichukie mwalimu. Nkiripotera Meru TV ndemo Shiomawa Mbeta Mukiri Onkonza.
Turi ontere ucha igembe nawe mutongeria wa kanisa ya Akorino uria niwe muthini na ombete kwithirwa akioromba akari ba Meru kuimenyera kumania na ragai barabombaga kwithirwa bakibaiya gukurukira rieto ria Murungu na kubarombera nkuruki no ritie atongeria kinyabo kwithirwa bagikaria akari kumania na alagai baba barabombaga kwithirwa bakijukia kana bakijukiria akari ba Meru na ninge bakomba kwithirwa bakibaiya mukiri wa Nkonja kana murithi wa ba na nteto iji tongeria bakanisa ibashumirite na kuga ati maromba jatibaterio kwithwa jakire agwa no ciringi kana ndururu no ndubo kwithwa waewe kewa gya kurombanagira utheri na ubati kweja na utheri kwene rero binge muno biumirete biorongo pira biote bigacia antu bibete ciembesa kwa bama baeta baeto ng'ombe kwa bange baeta baeto mburi na iroria biu ibyo yurete ntore binge muno bwera Kristo ba Murungu ndiarerekere iroria biu biorongo nuntu ibyo yurete ko ndirwe Murungu birio bikemenya yonto bietetie mbesa kinya twate euro bakamba no manya baeta mwankino Kenya na Kenya kwa ure kiroria omenya wetia mbesa wetia mtu wa Murungu mbesa na thina iria itarondo kemenya waeta mwankino Kenya na Kenya akiaria kanisene ya Jerusalem irende na ya mwanika irere arombaneli nere ina iroria bya Murungu bya birombanaira na antu bakabua ni baugite ati maromba jabati kwejana kwa utheri uteritete kinya nombe aya gani kutubui muntu kutwekani na kuromberwa na yetu mbesa kubati otweke wowe no kuromberwa utheri biri kuteno byo wetwa kana werwa no atia ubati kuromberwa ukethwa kiona kiama ki Murungu Guruki Bishop Kialiana alikitie kuga ati muntu ura wetaye kinyanguku kanambi oute wa kuma ki Murungu ende maromba jau ja kuma nkomene ninkobwera yeto na Yesu baita mwankine toka no eti muntu mbesa onto ko na ko muntu na sindano sira kun muntu na sira tengo yororia edingo ya talango ban ba mandaitari nani mandaitari ya na kanya kau kuba to toromba na irotheri nikiamaka muru kiora na cia ni waba muru bora na cia ende bantu ko thithia kinyata ke na muntu ora kumunta muntu sina otengo ya kiroria kuni ko kani iroria rieto na Yesu ni ba onoke bebele mwankine ya wa ayo yo nkoma yo sunani na yo rongo na yo kaania ute muntu murugo kaana cia uto sunana na uto rongo ha ko ni ko bakani korongo na sunana na kuia uteke zimiga mbesa cia kuroria oya butere aswa na bute mbesa citi tawa nko bakani kuroria bebele mwankine nko bakani korongwa ba onoke bamenye ngai nikana itia Murungu ere yama nande ya Kristo nabo baumerete na kuga kinyabo ibete twinto mwanya mwanya ke maromba yange mwanya mwanya na bakauga kujera ate maromba jau jatebuwi no tukinyabo mwaba baitaga into bibi na batebujaga kumantore ne kiwanja winda etu morimo baete ntomba komeria na utebyo ndale ya yanda yere o ndere ndarombe na ndarorerua ndona kiama kia Murungu mbere ne nindete ta sibitare sionda manka chogoria tota to engwa to soke akembetere kunde mbusie yanda yere ao ndere ndarorerua ao Jerusalem dingiri ndere ndarorerua ndaromberwa ndaora no teke ntunde tunyambi kanambi mweti na mweta ntoleta moto na mvisiki na kanisa ya Makirona Opcom ne kwaswa na ndatu ngoromba ukarisha na ntikuora na ndego ya nthigiri ni onda aure na ndaona njara ya mwathani na mundu yo coke nkatho na ninda ore pio na ngo na nika ko coke nkatho Murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mwanika Igembe North
bwega murithi wa ba kumantere cia mirigone ya igembe na nteto ne chacho tunenkera kanya gagwikia meruke no inde ngashokera twetana mbere na nteto chetu. Unaona nini au wase wanaweza kuja? Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiaje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intara muchia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Aranirie na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurire rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jako guna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Tugitana mbere na nteto chetu ni ati onde murimo jua kansa kana jua nyimba juitite na mbere gutongeria aja county ya Meru nande ntura imwe kumantere cia igembe central na area ntura ikumenyekana na riaki akariba ntura ni batariritie ogua na rabombete kuga bakiuga ati gutenja kinya imwe itiringithitwe ni murimo juju na kuomba ati ntura eje ikomba kuthurwa ikithira irionde na area nande barombete atongeria kushumeria na gotoa akioria kia murimo juju na ningi kinya kumenya kaumo karega gatumite murimo juju juanda nkunyo mono aja county ya Meru urethi wa ba na gotoa chio murimo jwa nyimba ne jutwikite mpanga rutene rwa Meru jwalo tikite na jukaroma na keni rutene rwa igembe anto kwijikene jali yake ni ndene ya kiego hii ndithera ndi MC wa Kashiward na mbumite ndi umwe wa nturera itawa ya Cancer Village ya Yoriaki Village
kiaria na kari na turi bara baturaga ndene ya Kiegui ni baugite ati murimo juju barigaritie nontu tumba gwitanja ithatu withira njemwe no mwanka ithiro ina mwari umwe wa murimo jwa nyimba urajo kumenyekana ya rietwa ringi ya kansa pakathei etagwa muntua etagwa njoroe etagwa mwegoro metheka etagwa kamwari ka Esther murimo kampeka thira tugirigitwe ture tutete anto saiti anto ekom na bange barabaje tu bakwenda tathi bae tu saiti anto batandato tukuromba tathi thirikari yetu mutongoria wetu William Ruto tukuromba buru bae dia turarira rwatale anto bakuthira na tero atale akentura yonde msima kuma keye kuma mama msima yonde ito tathikete muno no tuba murimo ya kansa anto bakwete babainge tukuromba buru ke thirikari yetu yombe utoa utathi bukwana kenda tomba korana na murimo joyo ate pigo kire antu betu batu thine tu nyonde ne nture tu saiti thine kansa ya uningo mamio kwa ara thine na thine kansa thai aiti nyonto na ndia mbanga gite tu no sibitare tarire nyama loni mbangine nyamwarimu ya mwarimu kama ino ntetherie ya rambi ngitari nio ngi dete 1.2 ibo bantetherie bena mba mheshimiwa manga tomba utethika ange na kuonda ne nture tu na ntu bainge muno para bagwete kansa ndene area tuthigite antu saiti 11 dai tirana ndabarita bonding ndabarikie primary no ntoambere mribura for example ya mami kwa my own little mother admitted hospital gambere 2017 January for the amputation ya left toes achoka admitted ringe this January 2018 to attend the hospital the whole of the year for clinic that is radiotherapy jaringe murimo jojo amberia ringe 2019 January admitted morijo that for extraction of inguinal glands chiantere chiere kwa wende to atora hospital meriena dai stilo atoma hospital no hospital ya Kenyatta as we are talking. Mwalimu Kamui urori mwalimu omunene ndene skulu ya Mwamba Primary School no mwe ura wathirikite kana ura uringithitwe ni murimo juju jwa kansa kukurukira ngina wawe na nethiritwe ena mantu ya maingi ja kuga iguru ria murimo juju jwa kansa kana nyimba tinera tu nyonde ne area tinene ne murimo jwa kansa kansa ne angamizi tanto ko muno especially area within a radius of 500 meters ando baingi bakwete muno ale nkwaria nyume ko ikaburi ya mami wakwa Beatrice ura ombere wetu mwathani last year mweri wa tandatu turete thine nene tezi bitari tutaginya ndene anthi Nairobi Kenyatta Meru Nyeri Sharia thina tutaita mwanga finally aomba wetu kukua aina thina ya cancer ya ovary kana ovarian cancer tukulugirite mathina manene muno kumarira ya diagnosis kana ria amenyekere ni cancer ino kuma mwaka wa 2015 twathina ni no muno utebio tutendia batu twendere nyinto bibio nda tware abio maloni ayo nda ndoete nyambangi ne tathiria kuria ni ndenya twendie mwe untuku tware neo kinya mario yayo nde yatacoka kiri batu ntinya tonekanirite nikenda tugomba mutethia but finally nombere weta to treat symptoms ne to treat the cause not to it is suppressing just musiyo mwara ora mtu na gwetene cancer ya throat musiyo ngau imitabepte itothigite mtu last year but one ni cancer ya nyonto eoro wao wathaito ya ekuru baire ni baito ni mwana throat cancer onge breast waitara na mandangu harata kilomita ni mitas kwena mamonge aina tang cancer just opposite kwawe kwena muthakonge Zaya Kenyatta aina tang cancer wao nau
antu bagwete bathatu atoni na bathatu na mwari omukuru umwe ni kansa wauna araura kansa wetaria ginare oro tutembota labau wete kumbo araura orende icho alamisi twathigitaga mwari Muthako University twathike that very many people so batu tukwangamia area buru nitukuri nyatongeria bairi batwalelie rindi tukurira mathikone tuchanga tukuthiria into bitu na byoku so mante sauti yetu nesikike nibegane na areuro na araura nande ni thirikari tweterete ni mubango jwiku ikathithia iguru ria ntura iji ya Riaki na njira ya kurua na murimo jwa kansa kana ndio kumeka ya nyimba na ithiro ikiona kathira no juthire na ni untu bwe kubumba kuthithwa ni kenda ntura iji ya Riaki ikomba gutethwa itia wetwa ntura ya kansa indi itwe ntura ira itharimitwe murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Riaki Igembe South ni iromba rietu ati murimo juju komba kuthurwa jugishindwa kana akari na tongeria bakomba kuthaba kigwatanira ni ukorwa na murimo juju jwa nyimba no indi aja Meru TV ndatucitaniritie gutigira gwe ukumenya jerea kana tuguchwira ntaira murimo juju ari antuka Jumatano tukugwatanira antuko chionde na daktari ni ugututariria jegie murimo jwa kansa na hu niondekira atanta kirenteto chetu rukiriro naro no indi netucokerete na jerea jari mangathitine twina ndaka igwitwa Faminas wa Kimathi nimbetagwo Nancy Ndogo okay bye bye